No, to pa je Stelvio. Leten. Sicer malo hladen, sveže, ampak kakor je bila napoved, da bo dež, tole the best. Oblaki itak sem še dodajal k kompletnemu vzdušju, ki ti naredi tisti motor, kako bo to gledal. Mora malo dinamiko, reakcije, dinamiko. Tele cestice so enostavno odlične. Vprašamo Gregata, kakšna je temperatura. Spet je napravil prav. Dobro, danes moraš imeti neki gor. Ko imaš neki gor. Ti hribi. Kaj je tam gor? Kaj je tisto? Marmelada. Slivova marmelada. Evo ga. Marmelada. Zdaj gremo gor na hitro se sprehoditi pa nazaj dol, ne? Ja. Okay. Vode ni. Fulje ni. Vode noč. Kaj not bi mogla biti, ne? To, kjer je... 2000. Na koliko smo stali? Zdaj je pa kar kula, ne? Prav z mano. Marmelada. Ne marmelada. Prometa dejansko ni v Dolomitih veliko stale trenutno. Sicer je petek, ne? Vreme je bil napovedan grozen za danes, v bistvu res nevihte in vse. In zjutraj se zbudim in mi sije sonce direkt v glavo, visoke. Je prijetno sveže, 11 stopinj. Grem pa zdaj se zapeljati čez. Da vidim, evo, kako sem rekel, sonce. No. Nisem mi dal čelade dol, ne, kamere dol. Sem rekel, grem na uno stran pogledat. Pet kakšno sliko tam narediti. Ja, the best. Sem je ostal. Kak je plan? What's the situation? Gremo, ne? Kam? Včas smo že dosti gledali. Aha. Karerzej je tam jezero, lepo. Ja, Ga gremo lahko gledati. ja. A se daje z motorjem po makadamu? Hotel sem iti tamle dol ob jezeru, ampak je zaprt, je rampa. Je pa makadam. Lahko bi se šli pa tle voziti. Tle not.
Pa kdo ga prvi vrže? Kar v Legu si takole na travce gor pa kekne. To je bilo the best. V glavnem, mi gremo zdaj naprej. Moramo iti tlele nujno tankat. Pa proti Golcanu, še kakšen prelazek vmes, tam bo po moje kakšen kosil. Easy. Vreme pa ful lepo slušno, to pa sem. Meni je the best. Sicer je 15 stopinj, tako da bo treba pač kaj bolj se oblek sam. Meni to posede, da lepo hladi. Karacej, sicer prometa, šofolka je kar neki, ampak ne vem. Meni se ne zdi baš neki ful zajeba na dužu. Tako da pač bi kot bi bili pa v takole hotelu. What is the hold up? Morocco, lega, Wrangler. Pojdite, to pa glih mene vstavo. Pojdite. To, ti si kralj. Italijani misle, da tle noč noben levo. Luštna neki ni. Pieno, to pomeni polno. Pa je to v Italiji ne dela. Vlivamo dragocene benzine. Buongiorno, ciao. Numero? 1, 2, 3. 3. Sì. 31,56. Grazie. Grazie, ciao. Arrivederci. Pravimo turizm zdaj te turine. Za moč, za snago, za vse. Takole moč paziti, da daš pol tudi štender dol. Takole. Tako, jaz sem ugotovil, da smo v Kanaceju. Grazie. Grazie mille. Benz, podoben, kakor je bil v Sloveniji, ampak da ti ga drugi nalijejo, pri nas si ga moraš pa sam. Gremo! Igra! Kar počas, pa malo posred ceste. Jao, meni. Malo dinamike, nebo. Andiamo! Ferro Agosto. Guarda pa daj. Ja, sej, ne da sem jaz parkiral na najboljšem možnem spotu tlele. Tole smo na jezeru, ja, dobro vprašanje, kjerem? Ne vemo, kjero je jezero. Lago di Carezza. Lago di Carezza, ne vem, če sem prav rekel po italijansko, ne, po mojem, da ja, zdaj že znal. Zelo dobro italijansko. In zdaj bom naredil sliko jezera. Jaz nimam poti za naprej. A si videl tam gor? Ja, tabla. Za? Unka je zaprt, za une sele, paso, sela, nekaj. Zdaj gremo gor, ker bi pa en kofe spijemo, pa vidimo, kaj bomo naredili. Gremo nazaj pa gor, the best! The best! To je odlično! Draj minuten. 3 minuten, Ja.
To sem verjetno toliko narobe rekel, ne, da. Kaj se razprostira pred nami, sicer ne vem. Pačmo zdaj. Tamle, tam, kjer je bil plan. Ghost Rider. Sol iz Francije. Francoski dolomiti. Iz Himalaje si rekel. Ja. Malo posolil Grega. Da že. Je dobro. Grebim si v kolo. Ne, sem to, dejansko to je himalajska sol, ki je iz Himalaje veter prinesel tle gor. Tle gor je prinesel in pol te sedimente pobere, tle gor, v bistvu tle gor. In pol te sedimente poberejo in jih nadrobijo noter. In to je pol to. In pol ta naša prijazna, tako, naša prijazna Rozamunda pa pol to prinese nam. To je kofe. To si, Ne veš kaj pa ono, tist lepa voda, kaj je videla malo kofeta zraven. tole je dobro, to sam šalco mažeš. Si bo s kruhom pomazal. Ja, pa bomo za kruh pa rekli spet, boš kofe pomazal. Enač motorja, kje pa dež pomagal, se je meni zdel, da si ti zrihtal tale žmiguc v zadnji, da bolj naravno stoji. Ja. Zjutraj sem ga malo še... MacGyver. Ja. Top. Še 3 vezice sem še dodal zraven, to je to. Da te ne bo na tostrem pol nes. Vezica inženiring. Tako. Ja, tam gor je malo bolj sončen, je pa cesta tle lepša, no. Pa bomo šli nazaj, če enkrat čez Grdeno. Škaj zdaj pa kar dosti prometa ratal, se mi zdi. Ja. Se mi zdi, da vsi uletavajo zdaj v Dolomite in da... Tle naprej gremo
Libero. Very good. Transportoj. Kaj dogaja? Lej, koliko je lahko na tej strani. Lej, koliko je kaj. Devet stopinj. 9. Brez podobleke. Kaj? Zakaj? Imam idejo. Čelade gor, imam idejo. Kam? Ne delaš. A rabimo čelade za to nedeljo? Ja, sam je prišel. On rab značko. A gremo nazaj? Gled, dol, tam, kje ima kada. Vse ne rabiš povedati. Ja? Ja. Skušali, da bomo samo kadam. Tle gor. Tle gor. Ok, top. Ja, direkt. Gremo. Zdaj ne. Da razbijamo to, kar je selga. Gremo. Top. Ja. Pa una je isto. A tudi? Ja, vidiš, je makadamska. Gor do gondole gre. Čist do vrha. Če bi bilo to fajn odprt, bi bilo super, ja. A ne da? Mislim, če ne bi se vsi pol vozili, ne, s tetom, boš kako to tle delali, ne? Sej. Kakor se hecam sliš, bom čisto iskreno povedal, da po današnjem dnevu bom imel počasi poln kufer te vožnje in čakam sem še na per. Tako da daš tako izjavo, pomeni, da si se res kar navozil. Pšenje je. Babi pšen, prej se je prav lepo odbijali. Tle gor pa nismo prišli, ker so makadamske poti, pa piše, sicer je znak narisan, ne? Znak je narisan, da se kolesa ne smejo, da s kolesi ne smeš iti gor, tako da jaz mislim, da z motorji načeloma bi se dali. Prodoj, čakaj, ne, prodoj, tle gor, v Megelci. Dol je pa ful lepo videti, evo, lej. Res, da je megla, ne? Sam je to kar precej divje, ne? To ni sam motor, to je življenjski sopotnik, to je direkt pred vrati, ne? Ker če se zmoč, bo pizdarija. Ta je pa lep. Ta je pa lep, lej. Vse tle so štenge za dol. Lepo. Nice. Konc dneva, proti večeru, na večerjo. Verjetno edina restauracija, ki je tle. Naredili smo nekih 170-180 km in nas v bistvu smo sam na zadnjem delu mogli, da neki dež se gor, pa še to po mojem ne bi bilo potreben. Tako da 170-180 km zjutraj od nekih 9 pa do 5-6 popoldne. Lej, napovedane so bile nevihte, tako da jaz iskreno mislim, da smo imeli best dan, ful dobro rajdanje, prometa niti ni bilo veliko, prva liga je bila. Nikoli si ne bi mislil, da lahko je tako nice. Tako da, zdaj pa nič, na zaslužen per, enega pa dva smo že, nekaj pojes, pa pivika. Tako da, jutri pa po novi vaji.